yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Jehova Nazareta sesifike lapho kufanele sikhulume ngalomuzi ngesikutshelwa abakithi abalele ngalomuzi nesikutshelwa amakhosi asephakameni ngalomuzi. Sicela ke kubantu bakaNkulunkulu bakhulume abakuthunyiwe, umuntu angabuthi into angayazi ayifake la akhulume ngokuthi ekhaya kwenzi ukuthi cha sine ukukhulume ngokuthi abakini batheni ngalomzuze oThomas abangakholwa ukuthi lo mzuyini bakholwa ukuthi ngempela lo mzuyini. Ungakhulumi into yakhe kakhulu, into ayisuthi iyaphambuka impela kakhulu lehlula omama ayisuthi yaphambuka. Khuluma ngento oyithumela musulanda umlando ukuthi kwenzeka ukuthi ekhaya kwenzeka ukuthi ekhaya kwenzeka lokhu uchithe isikhathi. Khuluma uma ungenayo leyo nkulumo hlala phansi uzokhuluma laba abathunywe abakubo ngalomuzi ukuze kuzwe abantu laba abangazi ngalomuzi ukuthi kanti lo muzi uyini mayibe inkosi. Umnikazi owaziyo lo muzi oThomas lophika beda kusona umuntu kodwa umnikazi uyawazi ukuthi lo muzi ungowakhe mayibe inkosi. Socela ukuthi umuntu mayezokhuluma athi ngusibani bani wakwabani ngaphansi kwenkosi ubani endaweni ethile abesehlala endabeni. Amen. Angasho umfundisi nomshumayeli tempele cha ngoba phela laba abangagqokile abanathempele bona kodwa inkosi bayazi bakheliphi inkosi. Uma ususho njalo ukuthi ngusibani bani wakwabani endaweni ethile enkosini yakwabani bese uhlala endabeni mayibe inkosi. Uma uzohlabela ivesi uhlabela ivesi ngoba umbhobho ungakafiki kulo uma usufile ungamuke uhlala endabeni. Awenze njalo bonke abala akhethiwe bazoba bathathu ngapha entayisuthini bazokubeduze laba bazokhuluma ngapha babe-3 nangapha kuJamengweni bazoba-3 ngaba intethelelo ngawo ongagqokile ngomhlophe naye akhethiwe nangapha abangagqokile nabagcotshwa abakhokheli labebona usukuma lapho umkhokheli ahlabelele kufika umbhobho angamuke ahlale endabeni nomshumayeli ngomnjalo usukuma ahlabelele umbhobho angamuke ahlale endabeni mayibe inkosi. Bonke namakhosazana noma ubani labo basukuma bahlabelele labebona ufika umbhobho kuyo besehlale endabeni bonke abakwazela inkosi yobabusisa. Amen. Umfana wakaSibiya wakhona la ekhaya engizokhuluma ngakho, ngizokhuluma
okwala ekhaya ngalomuzi lo abantu babekhuluma umgoba bangawubeki ey'ndebeni qinisa kancane khona uzozwakala ngoba ugcina ulondo uma ubeke ey'ndebeni. emva kwamasonto amabili ngabona unyazi lizulu ngingekho lapha ngingaphilile kodwa ngingasekhaya emasontweni amabili ngilibona unyazi lezulu likhona phakathi kwalomuzi esibonakalisweni. Ngesikhathi ngilibona likhona phakathi kwalomuzi lihlaba isoyi libeke umuzi wayo lapha njengoba nanku lapha phambi kwethu esuka nawo ezulwini ezowufaka phakathi kwemindeni yethu ukuba imindeni yethu ithandile ukuba ikwazi ukuhlala nobaba njengoba ubaba esizohlala kanye nathi njengoba ehlale njalo nganathi. Lo muzi ngiyibone umhlophe lo muzi uyisitezi lo muzi ophambi kwethu nje nanku phambi kwethu onyazi lo muzi lo muzi owakhele imindeni yethu ukuba akwazi ukuhlala nayo athokoze kanye nayo. Ngithe uma ngibona lokhu ngabona ukuba uNkulunkulu uvula ihlo kuloyo ongaboni ukuthi lo muzi uwumuzi unyazi. Wena-ke uma uthi wena akusiyona umuzi unyazi ingakwazi kanjani ubaba azobeka umuzi wakhe endaweni engesiyona yakhe? Ngiyakunxusa nawe mfowethu ukuba uNkulunkulu akhumbule mntakamama lo muzi akusona umuntu. Lo muzi owaNkulunkulu kunye nemindeni yethu. Lapho imindeni yethu ihlanjululwa khona ihlanjululwa ngani na? Ngokuzwa abakhokheli okuyibona uShembe abamisile phakathi kwalo muzi ukuba ibona abazosilawula indlela yokusiza imindeni yethu. Yingakho ngithi nawe-ke mfowethu namhlanje nenhlanhla umuzi kababa lo. Sinalo unyazi ngezikhathi zonke sisebenza senza yonke umsebenzi wakho sinayo. Ingakho nami ngithi nami ngihlile undawo. Amen. Soma nomkhethi inkosi yamakhosi bakunyazi lizulu. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngomsa wakhe ngokaqula isibongo lakhile entolweni zaseDankopho ngaphansi kwenkosi uGumede. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu lifikile izwi kimi lithi kondaba ezitha lokuzwa kubo uma bengafiki phakathi kwalo muzi ngoba izinyanga eseyisele zintathu ukuba bafike kulo muzi. Bantwana bakaNkulunkulu uphinde wafika ubaba omkhulu uShembe uGomela wathi bonke abantu abaphakathi kwalo muzi abayokubonana naye kwelizayo ngoba abahloniphi ukubhana kwabo. Uma ukhuluma ngabantu abakwemuzi sikhuluma ngabantu abangena ngalela sango. Uma uzazi ukuthi ungena ngalela sango nawe umuntu walomuzi njengoba thola umuzi womhlaba wonke. Bantwana bakaNkulunkulu ngaphinde ngaphathiswa abakithi bathi abakithi bebefika kimi bathi ngayazi lenze ukuba layikhaya iy'ntombi zingalogana ley'nsizwa engaganwa. Ngithi cha, sebeyangikhombisa ukuthi abantwana baphuphume ey'swini komame labantwana abahleli ngokuhlukaniswa. Kepha njengoba ngilapha ekhaya emphefumulo angizocela kuShembe umnikazi wezulu uma bahlukanisa abantwana ngobulili babo abafanele behlale komama bahlale esayidini wemama ney'nsizwa kumafanele zihlale ey'nsizweni fanele zihlale ey'nsizweni. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngaphinde ngaphathiswa phakathi kwalo muzi ubaba unyazi wezulu. Ubaba
uNyazezulu ufikile kimi lapha kuyisonto umthandazo wokuvuka ubese ngikhombisa esandleni sokuyona kunguthunguthi uthi wabona labo bantu na bese ngibhekisa amehlo ukuthi yebo baba uthi wabona amakhosazana antathelele ukuthi yebo uthi wabona amaduku abawafakayo ayimbalabala awafuni phakathi komuzi wami ngoba labantwana ngiyabathanda kodwa bezwa amen bantwana bakaNkulunkulu kufikile amabutho bephathwa kithi esizweni saziwezwayo athi amabutho asafuna ukuthi thina sahlambuleka nemindeni yethu athi nawo afunekayo inkomo yogezwa ngoba nawo amabutho bephathwa kithi lapha empini nawo wakwazi ukusala egeze umshembe amen bese ngiphila abantwana bakaNkulunkulu ngiphathiswa endaweni lapho ushembe kade ngithatha abantwana bakaNkulunkulu usebenza phakathi komuntu asekhaya emphefumulo wathi asambe sesebenza emosheni uma sesebenza kulohosha saqeda nesonto ngabuya ngalala ngisasemlele abantwana bakaNkulunkulu wayesefika ushembe uNyazezulu wayesethi kimi sengihamba yokulandela isizukulwane sakho sonke sakini wabesehamba uphele inzuba embili bantwana bakaNkulunkulu wayesebuya ubaba uNyazezulu wathi abantu bakini langibalande khona labadabuka khona badabula eMozambiki lapho baqala khona ukubona abantu bakacuba ayibona inkosi bantwana bakaNkulunkulu ngizocela ukushonga uNyazezulu intethelelo ngifika namhlanje ekuseni ngabe sengiboshwe emasangweni ibese lingibuza iphoyisa ukuthi lowo uphethe isikhwango yaphi ngithi mina ngize ngapha phakathi umuzi kaNkulunkulu ngizolala lithi ungene ngani hayi nami hayi ngabona ukuthi hayi angitshelanga muntu lithi hayi ayibikale lapho emasangweni ukuthi uzolala ayibonge inkosi beyakubelale bantwana bakaNkulunkulu ukuthi nathi sonke siqonde ukungena wale muzi ngokungena ungabikile amazi noma kukhona khona yini ayibonge inkosi kusisela amanzi semazulu amen. Amen Manazaretha siyabonga no Jabulani waKabinde eMpumalanga ebukhosini ushifu uNhlapo lapha ngizela ngo-2022 ngafika lapha ekhaya emphefumulo kwathi uphinde futhi ngabuya nga-2023 ngase ngiletha inkomo zalakhaya eziyisihlanu ukuba ngizogeza imindeni yakwaKabinde la ekhaya ukuba bazongezela bona ukuba abakhiphe esigodini sosizo wonke lapho babonakala khona babona khona bokhokho abageze kwathi 2024 ngoJuly bavela bathi bacela uba babonga bacela ukuthi bathengela amathikithi ebuhleni bamaNazaretha sase sivuka sasihamba-ke manje ngoJuly safike sakhuluma nabo abashumayeli bashumayeli bathi hhayi-ke njengoba senifikile la ebuhleni bamaNazaretha abantu kufanele ngiqale ngabo ukubathengela amathikithi okhokho inzala abantu eyazala lesi sibongo sakwaKabinde bathi abazini ukhokho wenu abazi baba amen ngicela sinandele into ekade isho umshumayeli yeah lezo zinto okhuluma ngazo ngeke ziyikhulunywe la ekhaya kuthiwa thengela n'amathikithi la ekhaya kuney'gaba zokuqondisa into sicela lokuvula indlela ukulanisise kahle uma seyichazwa leyo amen yeah igama lami nguSakhile Mathenjwa endaweni yaseNgwavuma enkosini uNyawo la ngithonyiwe bangcwele kumuzwa khale emphefumulo ngithe ngilele eManazaretha ngaboniswa le ndawo ngiyaqala ukufika kuyo uma sengifika ngiyayibona le ndawo engiyibonile lapha okunomfula ogobhozayo ngibona umfula ogobhozayo omkhulu iwona lo Manazaretha onqamlala ngasodomeni ngabona lo wehla phezulu eduze namatshe kulo mfula lo
kunamangcwaba ey'ngane Ungaphuphula baba. kunamangcwaba ey'ngane Unqamula ukuphuphula lokhu mama. ekhala imphefumulo la nje uma uzongena egethini kunendawo enqamulayo amanzi so le ndawo le umfula le omkhulu nale ndawo ebiye ngamatshe amhlophe okunamanzi agobhozayo angena kulo mselo omkhulu yomfula le ndawo lezi zakhiwo zonke lezi azikho lezi lo muzi uhleli wodwa lona Manazaretha ngithetha kubona lokho kunamangcwaba ey'ngane uphile impethu kunamangcwaba ey'ngane lezi impethu ziyakhala ikhala njengensane ngase kuzwakala izwi phezulu lathi kusekhala imphefumulo lapha akuzona impethu lezi ngana ekhishwayo zilahle zinganakwa lezi ngane ephuphumayo zinganakwa ngithenisa kunakile lokho bavela impethu enkulu edlula zonke izimpethu lokufuna mkhulu ogobhoza uweleki le mpethu thukulula lezi ey'ncane ifuna uyiwisela lapha emfuleni kwase kwehla inkosazana phezulu imbuzi nansuka yafika yabambezela ngezandla impethu zahlala phezulu izandla ngase ngibona isikhwama eqaleni kwami esengathi siphethe into ewukudla kwazwakala izwi lathi lamangcwaba amabili aphambi kwakho iy'ngane zakho ezaphuphuma kumakoti wakho siyakhala awuyinaki inkosi kusemuzweni ingane zami ngolenza abantu ingane encane entombazana ithathele iy'ngane kade zibhala ngathi zibhalele esikoleni yayithathele izinto ey'phethele kule ngane kusesenjalo kazwakalisi kwathiwa ingane yakona ingane le ingane yakho le nje ukuthathela izingane ey'phansi esikoleni ngoba awuyinakile le ngane selokhu yaphuthuma awuyinakile emangcwabeni lawo ngaboni ngagusha lo mfula lo kade khona abheke eningizimu akhona abheke enyakatho la phambi kwami kunamangcwaba amabili avula isikhala la ufanele ukuthi ngifike ngihlondele amangcwaba ngiphume kulawo mangapha ecaleni uma ngithi ngifuna ukuphuma kulamangcwaba angapha ecaleni kwesikhala uyawu uyanqaba ukuthi ngeke ngapha uma ngithi ngifuna ukuphuma lesikhala singapha nangapha uyanqaba uyawu uma ngithi ngiqondana namangcwaba amabili uyawu uyavuma ngafike ngapha kulamangcwaba lezi ngane ziyazwakala lapha emangcwabeni ziyakhanya ilapho liphume khona lelizwi lathi lezi amangcwaba amabili ngaphambi kwakho iwona lezi ngane zakho ezaphuphuma kumakoti wakho awuyinaki Asibusise ba. Phakama kwami kuthande kwaba ngcwele kumagcaba oganele kaShozi ey'ntabeni zase-Sunface ngifike la ngo-September ngonyaka odlule ngigulelwa inkosazane yami na-13 years yayingakwazi ukuhamba wafika ubhuti wami washona iminyaka emibili Omlele nkosana hlisa ngale gobho uhlezi ya. washona iminyaka emibili ubhuti wami ngabona insizwa ngabuza ngima wathi ubhuti wami wathi le ekhaya asikaze sibe khona isixhwala vuka nginika u-20 rand wathi angivuke ngize nekhaya lemphefumulo ngizobika indaba yomntanami usinenhlanhla ngizobonga amaNazaretha umntanami ngoJanuwari wayakongenisa umhlangano kaJanuwari wasinda umntanami usengcono waphasa nasesikoleni ngoba egula nje ngoDisemba egula kodwa ngathi ngafika ngiyolanda ireport uphasile ngizobonga kumndeni yakithi koGcaba ukuthi umzukulu wabo usesindile ngimfisela ukuthi uNkulunkulu amkhumbule njalo amen Phakama nokuyikhetha inkosi enkulu uShembe uNyasi lwezulu. Lona okhulumayo uZandile wasemtubatuba ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi. Ngilapha amaNazaretha ngithunywe imindeni yakaMthethwa ithi angizoyihlambulukela phambi kaNkulunkulu. Kade ithi angizoyihlambulukela iphuma ebuhleni ugogo wami uthi baphuma ebuhleni uShembe uthi abazohlambuluka lana enkundleni ukuthi lalela musu ukukhala uShembe mawukhala uzosuka eduze kwakho donsa umoya kakhulu donsa umoya bese uyakhuluma futhi uchaze ungalokuthi uyilani kuphi lana uShembe ukuqambile lo muzi wabeka ngegama umuntu asho ukuthi kuphi lapha ekhona la ethunywe khona uNkulunkulu
uthi ugogo wami baphuma emzini wasebuhleni uthi uShemba baphuthume beze la ekhaya emphefumulo ngoba namhlanje icala labo liyathethwa njengoba bona beyisizwe sakamthethwa bahamba namakhosi akamthethwa odingiswayo kukhona amakhosi aphambuka endleleni athuka ubaba umqalo wendlela bathi bacela intethelelo abanye baphakamisa babehambe bephakamisa ikhakha okhokho bami abanye benza amacala amaningi bathi angizobahlambulukela phambi kaNkulunkulu ngoba kukhona nanezalukazi okuyizona ezathi iganile zaphakamisa idwaba bathi angizobacelela intethelelo nabanye banqaba imendo uNkulunkulu ebaphila imendo bathi angizobacelela intethelelo imndeni yakamthethwa ngize lapha-ke ngizohlambulukela le mndeni yakamthethwa uShemba unyazi lwezulu ngicela ikhumbule njengoba bethe uShemba sebaphile iy'nkomo zabo azikho iy'mbuzi azoyikhipha kepha ngokuyikhandla kwami ney'thukuthuku zami uShemba sebakhumbulile wabanika iy'nkomo zasezulwini namhlanje icala labo liyathethwa namhlanje bayongena ezulwini ngenhliziyo yami kungekho nkomo nembuzi yakhishwa ngenhliziyo yami uthe uShemba babambelele kimi njengoba namhlanje icala labo liyothethwa ezulwini inkosi ibusise nikuzwile ngiyakhetha inazwezo okhulumayo Maria ngokwamhlanje bantwana basezulwini uthe mangilele ngaboniswa ubaba uMasweti ubaba ukhuba kade asiphakele ukudla asibekile asijuthise bengathuthu uthe masiphakele ukudla wasiphakela ukudla sifakela nenyama sipha namakheke waba khona umama kade ehleli yedwa wabusiqhamuka omunye umama meqhamuka ufika uthathe ukudla kwabanye omama ekade bedla ukudla sambuza hayibo ngoba nawe yabothi ukhona ohleli yedwa na ongenako ukudla na akaphendla ube siyahamba wathatha inyama wahlala phansi wabe siyayidla uthi uba mazindlanini kakhulu nihambe ngoba nina la ekhaya senakhile anisafuni ukuhamba dlanini kakhulu nihambe masithi babukhuba phela awusi-ede lapho ude idlanini nesokuthiwa isikhathi sesiphelile sokuthi nidle ukudla kunjene kuleso sibonakaliso uba wini ubonakalisa isibonakaliso sokuthi ubona abantu bekhala bathi bacela isimayo bebaningi bahleli ekhaya lemphefemulo ngaphambi kwekhaya lemphefemulo uthi wabonisa ogogo wasibonisa nobaba yathi behleli abathi balambile kanti yena uthena bacela kimi kathena bacela kuwi wabese uthi naye wabesiba nenkinga emsebenzini wabesiphosa imali engango-500 wathi ngicela ukuthi ungihambisele ukudla ekhaya lemphefemulo ngase ngakuthenga ukudla wabe sengithenga nale nyama ekade bekhala ngayo inkosi buseni kuzwini ngibingelela kangcwele egameni lenkosi amen ngumandaba wakamkhize ngiqhamuka endaweni Bamsiza wemandaba sonke zancane nje umbhobho. ngiqhamuka endaweni yaseToti kodwa sihlala ubaba wathola indawo la kaMashu ngithunyiwe kule ndawo ekhaya labangcwele ekhaya lomphefumulo ngibonisiwe ngitheme ngilele ngabona odadewethu si lapha endaweni engihlala kuyona sinomakhelwane abamaNazaretha ngitheme ngibheka ngabona odadewethu laba bakamakhelwane engathi singena kuleli khaya lomphefumulo sizonikela mengabe ngivuka ngitshela udadewethu ukuthi sisi nakho ngivuka nosisi bakamakhelwane sizonikela udadewethu wavuka weza kule ndawo mina ngena kumuntu ohlala kule ndawo ngihlala eDurban North nakhona ngitheme ngisemsebenzini bangilandela abantu abadala bangitshengisa okhokho nokhulu bakakhawula engathi ngumuntu othengayo methenga uthenga ukudla mephinde ethenga ukudla fanele futhi nale mali engibuyisela yona ngibuyisela imali ewu-10 yikho-ke ngivuke namhlanje ngathi angize ekhaya lomphefumulo ngiyabonga Ogcina-ke bayizongena emini. Ngisuma nokukhetha inkosi ngisebuhleni yazi lezulu. Ngibingelela abangcwele bonke ngegama zabo ngegama loNyazi. Mina nguMadlami ingane kwangubani. Njengoba ngiyila ngibona ebusuku kuzosaba uLesibili ngomsombuluko ebusuku.
ngabona amakhehla kithi onke angani ukuthi bemangalo beyinqoba nje lapha bangazi ukuthi besiza la ngoba vele besikade sihleli ukuthi sizala nabafowethu noma nodadewethu sonke njengoba kunamakhehla ekhaya ahamba exabeni uba umkhulu wami ozali baba mayekade enezinto zonke kwasho ukuthi umndeni kabafowabo laba baba nomona bathatha into zakhe batsheleke inkomo zakhe abangayibuyisi sebehambile bonke emhlabeni nasebengalena emhlabeni ezulwini bangcwele sebeyaqabana babangalezi inkomo ezathi ebebayithatha zikamkhulu wami omncane ngezindlu manje bangcwele ngithena sikhuluma le ndaba ukuthi sifuna size la sizobanikelela sibaxazulule le nkinga ukuthi ngabakuthiwa ngale bayalwa babanga le nkinga yokuthi lo ufuna inkomo zakhe kuleli ikhehleli nje ngokulamana kwabo zindlu ngokuhlukahlukana uma bangcwele sendibele ebusuku sengibona sengathi sizala ekhaya lomphefumulo sizobanikelela sizobaxazululela le nkinga abayilanga ngale sithe silapho esango sakhona amaphoyisa esibona elisweni ngabona sengazi ukuthi nawa la makhehla asemela emva kwalendlu hayi ngoba lapho amanye bangcwele agaza amagazi amanye anezilonda yazihwayibha sengithi mina labafana ukuthi hayibo nababona labo babasize ngibona ngoba ume emakhanda uyabageza ngathi uyabageza lezi londa sengibona ngobaba ukuthi wona lamakhehla ukuthi ngoba nangu baba wami umephe amakhanda abo uyabaxazulula futhi yona lamakhehla esize kuwona sengitshela-ke labafana basekhaya ukuthi nawa lamakhehla esize kuwona yabona bathi ngasawabona ukuthi ngithi nawa agaza igazi amanye anezilonda ubaba wami waphi ubhizi wabageza ubaba wami hambe eseyinazaretha Yesu ngithe mina kuthi ubaba yena akazange ehambe engcwele ngoba wayeseyinazaretha ubona bahamba bengawona amanazaretha bangcwele ngizoceba manje ngoba sila esichazela ukuthi njoba sesilapha ke sibonela amakhehla eyilento ayiyona ufuna senze njani njengamanje ngiyabonga Nkosi buseni ngizwile bantwana bahle basezulwini bantwana bakamendlu wezulu nomhlaba siyabonga leli thuba esiphiwa lona uMbulelwane emhlabeni elingazange lehlelwa abazali bethu obaba nokwamkhulu nawokhokho abazalayo nabayizona nabakuthanga nabasendulo abazange babe nayo bona inhlanhla yokuba amacala kuwathethe emhlabeni njengoba amaqala vele aphembele emhlabeni kodwa uNkulunkulu wasehleli unyazi wezulu wayesebazwela wabathanda wavusa inzalo yabo emva kwabo thina njenganamuhla ukuba sizobabhuqela sibathethele amacala abo sisenkundleni yasezulwini la kulo muzi oyikhala emphefumulo owethiwa unyazi yebo bona kulivili kwabanye abantwana babantu ukuyikholwa lento nokuyibona kodwa siyabacebisa uNkulunkulu wasezulwini unyazi wezulu azabathande abakhulise inqondo yabo ngoba izulwane nezulwane zeyigidi zeyinkulungwane zidinga isibili emathuneni abantu abadlulile ethuneni bafuna lo mpula bafuna ukuzogezwa ngoba impethu nentuthwane sekuyizithixo eyinaphakathi kwabo manje le ndaba iyasinda kakhulu ayimfuna umntwana omncane njengami ngicela nje ivesi libe linye uNkulunkulu wangithi mama Nazaretha ukuze ngicele kuyafihla umngane wami asuso wami kwazi noqondo nokukhuluma angibela izwi esihlalweni sekhulu namashumi amabili nambili 122 ngiphiwe ukwazisa abantwana Ah
ngilizwe izwi lakho ngilizwe ngiphaphame ngisamukele isiphiwo sami isiphiwo lesikhulunywa ngaso esiqondene nami nawe wena khona namhlanje uphiwe emndenini ezindlini zonke zakuwe kwaphiwa wena ukuthi mntanami siphuthumele ekhaya emphefumulo uyosetha amacala nangumama osanduqeda nje kuphiwa yena ukuhamba mntanami sizongena ngawe ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi kodwa kuney'hlwele ney'gidi ney'zukulwane zakwenu nezakithi ezingazange yiphiwe inhlanhla ukukhethwa umndeni ukuthi kube yibona abazodololozela ngathi njengoba sile abadololozela ngathi bafuna ukuphuma ethuneni mayibonge Nkosi ithuna libabhajisiwe babhajiwe ethuneni bavundlile abakwazi ukudlula ngenxa yemithwalo yezithixo zabo sebathi uNkulunkulu angasipha ukuthi sibeqotho silizwe izwi unyazo lwezulu elibeke emhlabeni wakhuluma ngo-2017 la wathi sengibaqoqile umhlaba wonke uma nibadinga nibafice ekhala emphefumulo mayibonge Nkosi nangefakazi umama phambi kwethu manje uthi abantu bakubo bamthumile bathi akaye ekhala emphefumulo maye sebaboke sefike ekhala emphefumulo uyababona nabo emva kwabo mayibonge Nkosi wena-ko thunile njengoba uthunile fasa ukhalo lakho uqine ungamsambheke omunye umuntu useceleni wakho ungambheki ungakunawo umngane iba nodadewenu nomfowenu udadewenu nomfowenu okutshela indlela yaphambili mayibonge Nkosi sizokhuliswa-ke la ukuze abazali bethu baphume esigodini sosizi umama wethu ucela ukuthi simcelise uNkulunkulu ukuthi umhlahlandlela wale nkulumo leyayivezayo iyakubo ibhekele noma kubani letehlele noma mehlele thina sonke ukuthi asiphiwanga sonke ukuthi siyombulele ebuthongweni masilela futhi asikholele emaphusheni nasey'bonanisweni kodwa into ekhona uNkulunkulu ayidalile ikhona ubhaliwe nje esihlabeleni sokulala umuntu phatha kathi indlu lala kuzo uJehova ubona phatha kathi indlu lala kuzo uJehova ngacuna ukuza kuwe ngephupho into ekhona ezulwini ukuthi uNkulunkulu ofika ngey'bonanisa nangamaphupho ungathi uNkulunkulu wahlenga isizwe saJakobe sizocelela phansi eletha umsindisi uKristu wakhuluma kuyise wathi baleka Joseph ngephupho uye ezweni laseBethlehem endaweni eBethlehem kufana naseNanda enanda tolife bona undlela babulane siseke sahlala khona nathi sisemhlabeni sihlala ukukhohlakala sawuqasha khona uyawuqasha washizwe labo bantu shembe izwe lipolile elihle ontaba amhlophe ontaba nkulu wenze ezweni epolile wafika wavusa izulu khona wakha izindlu zasezulwini ngoba ehlangabeza abantu ngoba abantu bashiya amazwe abobantu bashiya amakhosi balandela ukuthunjwa kwabo igebengu njengoba kuthiwa kwamashu la oMarshall Campbell okwagcina sekuthiwa kwaMashali kwagcina sekuthiwa kwamashu akona njalo indawo yoMarshall Campbell indawo zamakhosi indawo zomqhawe izwe lamakhosi uNkulunkulu ayabela amakhosi sengikhohlile incwadi ukuthi imali wamakazi noma ba-13 manje seningibhekele bashumane babhomele noma ihlathule shesha ukuthi amakhosi nengonyama azange akhande azange uhlangana sobla bese kuthiwa siyamthetha ngishayela into kakhulu akasibuze njengamakhansela angikhulumi ngamakhosi khona amakhosi nengonyama bese bakhona amakhosi amakhosi ngoba segcotshwa ababusi laba abamhlophe abethumba izwe kusukela kucitshwayo bagcina ngocitshwayo kuba khona amakhosi oselwa ayeqhamuka endlini yasemakhosini bese bakhona amakhosi wawenza kuthiwa ukona inkosi uJantoni yophela ukona amakhosi oJantoni ukona amakhosi oHoward amakhaladi no le kwasewa amakhosi ayisebenza ngombuso wasentshonalanga osusithumbile uyayithola incwadi ba amaRoma Roma 13 nezumpopo ba utho umfana kubhale ezulwini hayi ukuthi into eqanjwa emhlabeni
kube yilowo azihlele phansi kwamakhosi amakhulu kuthiwa siyihlele ngaphansi kwamakhosi uma wakhela amakhosi wafunge ngisho uthandaza uNkulunkulu abafana bakwa-Israyeli babekhutshwa njalo uma sebethunjiwe kuthiwa nithandaza nithini babemeze onkulunkulu bamamowabi namafilisti abesethi wena uprofethi uNkulunkulu amhlekeleza sithi umthandazo ongawuzi inqobo ngoba babiza iy'thixo ababiza amakhosi abo bese begcine sebethandaza bathi uNkulunkulu waJakobe noJoseph namakhosi ezalakithi oDavide ingakho ezweni lakithi namhlanje umuntu lokhu usindisiwe make wathi oh Lord Jesus son of David abantu bavuka umoya uzobekhalisa ngoba uthe oh Lord Jesus son of David wabiza uDavide wayeyinkosi endlini kaJakobe mawumemeza abazukuzwa wena memeza amakhosi akini amakhosi abahuluke umemeza amakhosi akithi ingonyama zakithi wazulu abakakhuluma ngamagama amakhosi mawathandaza mawuthandaza umqondo uthi uNkulunkulu asiyihlele ngaphansi kwamakhosi lokho kanjani lokhu kungekho amakhosi angamiswanga uThixo ngoba wekho amakhosi angamiswanga umbenqaba amakhosi akhona amiswe uThixo amakhosi akhona amiswe umbenqaba uyaziphezulu njalo awunawo vumame kanti kukhona mina ngazi uyazi kuphela emhlabeni kade ngazi isolo kade ngazi uthi ngone kusazana thangi kade ngazi inyanga yezulu phambi kwakuthanga kade ngazi inkosi ilanga endulo kade ngazi umqalo wendlela akekho umbenqaba kulelizwe obakhona ngaphambi kombenqane umqalo wendlela uNkulunkulu wayekhonza ngemvelo ngibonile izwe labahuluke ngithunywe inkosi othi ngile nkosazana ngiya ngonyama lephangweni ezahamba uhamba uzibothe ngizenzele ngilale ingonyama uyinkomothi usabona sihamba khona akusaboni ndawo uthanda indawo iqondile iyathi inyanga yezulu nabo abakwaziyo bekhona inyanga yezulu khona ithi kwakukuhle uNkulunkulu esahleli nabahlathi akhe nentaba namaqhuba ngabe khona amahlihlili lawakhona uthi kwakukuhle kumnandi ezweni labahulu kusenjalo imizwa ibolethe thaba izwe qondile lawa qhamuka khona umqalo wendlela intaba mhlophe ngethiwa lawa qhamuka khona intaba mhlophe ingonyama azangitshengisa kuba inanda lapha yangitshengisa amalima esizwe sakubo entabazwe kufika eselandela kamuva entabazwe lakusa khona nayo ingonyama lo muntu osentabazwe ukuze ume ube ney'mpande umiswe nayo ingonyama mayibonga Nkosi le phambi kwethu kodwa namhlanje izehlisile ngoba yezunyazi lathi unyazi ukuqala ekhala emphefumulo ngonyama ugcine kumina ngoba ilangeka khona okhokho bakho ayiqali ukufika manje kwesine bangabona kwesithathu izothetha amacala kuba inkomo ney'mbuzi wena matshiya umfokazana uthini wena makuza makuyingonyama kuba iy'nkomo mhlawumbe le uNkulunkulu mayithandile izokusihlothela ngoba iyaxoxa noNkulunkulu langa nje umhlola hleli naye lapha endlini bathi matshiya afuna ukuza inkosi bathi ngayi ngonyama wathi kulungile badonsa ucingo wafona awenza ungazi khuluma nakubuya manje baba ngisekhale phela baphethe kahle bathi namhlanje kunamhlanje akuka ngamadoda endlini lapha yahleli ngonyama kaye uNkulunkulu wanginika ucingo wathi ngokhuluma naye noma inini mayibonga Nkosi ngoba uphinde lo ndaba uqale nugijimisa kube yilowo azihlele phansi kwamakhosi amakhulu asihlele ngaphansi kwamakhosi wahloniphe siye kubuya amakhosi sifuna uphakamisa amakhansela noma jiya lo waganile umbambo abe mkhulu abe ikhansela lokhu kungekho amakhosi angamiswanga uThixo ngoba amakhosi amiswe uThixo amakhosi akhona amiswe uThixo amiswe umbenqaba amakhosi akhona njalo omelana namakhosi umelana namakhosi kumelana nombenqaba kepha abamelana nawo bayabulawa abantu abamelana nabo ulahla ngiyabonga baba uyazi ukuthi indaba makuthobola iy'khulu zakithi zimelene namakhosi bakithi lakithi sezilakule ezandleni zabaxhwabantwana nje futhi phela izakithi kule ezandleni zabaxhwabantwana sakaboni kodwa thina sekusho thina seqale kungcono ngeni-DA kungcono ngeni ukuthi sekuzolunga ngahlulelani disko bazothi siyabakhumbula
wadansa kwaze lo dadewethu idalwe lutshwala wabantu losokwenziwa yonke into labaleka ithongo lalelizwe kwabaleka umbhenqanga basuka bona futhi ababusela bagijima baye ephalamende leli phalamende lathiwa uBerfoot elathiwa oSefandaza ababulala nabo ephalamende lushembe eDanhausen wena uyizinkulu wena usemncane wena mfana usihlizeka ukhuluma nobaba losemdala nini uNkulunkulu kusho uyazi nini uNkulunkulu ukusekizwa niye kodwa niyagijima ephalamende lakha lwababhulu ngoshaya umthetho esifundisa omunye umuzi uzumisa imithetho ngoba lela phalamende lisigodlo samabhulu namagisi ayenquma khona ufungo kokuba kuphambanile ubili wakho kuphambanile amasoja kuthiwa siyabacindezela umuntu omnyama masishaya umthetho wokuthi bangasivuke wena uphinde futhi nawe oshaya umthetho wokulungisa izwe lakini kuleyo phalamende ithi inkosi uyazezu nina nanihlulwa yini ukuthi ubize sesezandleni zenu nina nishaya umthetho nifuna iplaza elinonile lelizwe lase-Afrika bese nibhikiza yonke into bese nathi iphalamende lase-Afrika bese nibiza thina bomdabu walelizwe nihlabe inkomo nembuzi sibele okhokobeni ukuthi izwe sekubeni nini nahlulwa yini wabheka phansi ulisinkulu namanje sabheke phansi amudlayisi incwadi ithi ukuthi abamelene namakhosi abakulungu bamelene nawo amakhosi ngoba babuyisele emuva naye ingonyama yethu ingonyama yakwaZulu abayazi ukuthi yini baqhamuke lokukhohlisa kuphela ngonyama ebuzile abayazi ukuthi yini bafike bakhohlisa kuphela ngoba yini bamelene namakhosi kupho umlungane namhlanje bahluleka ukubhathelizwa angikhulume politiki kodwa ngikhuluma ngomthetho izwe lakithi liyasiphunyuka uma umbhenqanga siyabonga uma ingonyama seziza ngoba nazi ingonyama yekwazi ukuyisizwe zingekho impande zabo ngomfunela incwadi amaRoma 11:16 or 16:11 kulapho umbheke ngeke bakwazi ukukhuluma izwi labo lihlabakuse uma okhokubaba besaqaqanjelwa inkonto emathuneni hayi emababa wamleza umbhobho gijima mfana funa bayizwele gijima mfana gijima funa baba uma ulibo lingcwele ulibo abakingo yihlo abakingo nyoko abakomalume kayihlo abakomalume kanyoko uthungekhulungo lezizulwane eziphathile impilo yakho uma lingcwele lingabanga umsindo phezu kwakho ungekho ababanga ukuthi isikhundla sokuthi umbani uhleli lihlelo sokhosi uyise wangazange alobole khona amaphutha enziwa amakhosi ney'ngonyama okwakumthetho wasezulwini athatha ingane umleho undala efake emva kwenu noma kuthonyela amabutho kuthiwa ilandi ifake ekhaya bese kuthiwa funela nganene bese idliwa bese ifakwa amakhubalo namalungu ukuthi ayimthande ngenkani le nto kwathiwa yisiko nabantu bebekwenza bebethi isiko bantu shemabulona isiko lenokufa imkhuba leyo bamfaka amalungu benze yonke into umntwana kamuntu mase kufanela bese kuthiwa funela nganene bese zakhishwa inkomo kuze kukhishwe nokuthiwa hayi siyaxolisa ukuthi samphanga umntwana le nto abantu kuthiwana bese-ke ngoba sandikoma salizivuma uyise wentombi abasayidedeli intombi ukuthi kwele kubo usabantu sakuthi moyabona kubo mhlawumbe uyise uhlakaniphile uzokhipha amakhubalo emntwana amphalezise bese iyasa inkolo yomntwana ngoba ehleli lapha uyafunda ufaka amakhubalo nemithi nayo yonke into ukuthi akamthandi lo mowamajiya engamthandi bamgqise yonke imithi manje bamgqisile imithi mase abesesaba ukuthi amuse emuva bathi haya akwenziwe khona lapha egcekeni ngesikhathi kwenziwa lapha egcekeni lo mntwana uyise akasamenzela lutho akamdizanga iy'ngoma emkhomba ngayo angithi uyise wentombi ingane mayikhula uyenzela umcimbi wayo okuyiphandla izele intombazane ngempala ufika isigaba lapho khona umntwana fanele khona wentombazane aphehle ukuchitha igazi yabo noma sukule ukuchitha igazi yabo uyadlulisa isigaba ubonisa izimothizi akhulu umntwana entombazane afike esigabeni sokuyenzele ahlomiswa amabutho kuthiwa akamngani leli kuthiwa umhlonyana suyehlonishwa amabutho akukuthi gadala umntwana manje useqala ukuthela manje uzodlaliswa yabona ney'mpamola bese kuvuswa amabutho alapha ekhaya ukuthi awamuze ngehlangu ngokusemncane umntwana bangamonisi engakavuthwa
kwasekuthiwa umhlonyana twashomani mabutha lapha ekhaya ngihlomele ukuvikela lo mntwana kwasekuthatha lehlahla lethu umhlonyana uyibona kugeza amazi umntwana ingako waqhamuka zona kwasekuthiwa umhlonyana kodwa umntu lapho twashomani mabutha lapha ekhaya umnumzane utshela amabutha utshela isemkhulu mani hlomukisani isizwe lakhe kade lo mntwana angawona umuzi wenu awungcolise ngoba useyakhula manje lapho umntwana usekubonakala ngesikhathi sekuvele iyilinga sephuma amabele nakuthiwa izilinga bese kubonakala usekubonakala usezoqala umjaho wabafana inkolo khalele mayibonga Nkosi hayi esontweni inkolo leyo yobungcwele balelizwe le athunaza sibuyele kuyona ukodumisa unyazi suke sesiye emhlanganweni sesihamba nemindeni yethu ingenamsilo kodwa inkolo senze emakhaya ukugcina amasiko omncwele akhona umntwana lapho ufika isigaba lapho umntwana uyise sembonga khona esevuthiwe 21 years amashumi 24 abesemembula umbula amabutha ukuthi ngalihlanga abantu abami balena amabutha ukuthi bamebone umntwana manje ngoba usekhulile usengaya manje ngowakhumuzwa sekuthini usengasakela ukuhlobo besemembula ahlaba inkomo isamembula nembuzi kwasekuthiwa umemulo ngoba balethefula abantu abadala mabekhuluma ubembula umthetho wakhona bembula umntwana selungileke manje abafokazana akade bemjaha usengakhomba manje abanikeza ukuthi bese ngena inkomo lapha ekhaya umnumzane usebhuthiwe umntwana sizokwazi ukumelana sengakwazi ukumelana nowabo umuzi manje ke uthi ushembe uma lo mntwana ethwaliwe wazofaka egcekeni ukhishwa nini yonke lezi ngoma ngoba bese ngesikhathi umntwana esememulisa umntwana useqala ukudiliza ingoma amfake zona amabutho eseqala kwahle sekubuza izalukwazi ezomfunela umendo izalukwazi belizona eyithungane eganayo emendweni hayi amadoda wagana amadoda ayavika phela manje mayehamba umntwana ehamba namabutha kube engasenzelanga imicimbi esentshontshiwe wathwala lapha kamyeni izofika iphile neyathethi ahlale nekuze embili esibane sona namhlanje kulana ezweni lakithi bafaqala ubaba usale umama bathi umama uhamba namabutha kubo afika umama ekhashita umuntu wasekhaya athi hayi kubonga idlozi hayi ishini esipele agcina ubaba esethi ngicela wakho isikondlo sakho la ekhaya kithi ube nesikondlo somuntu besifazane ubaba wasashisiwe phana abantu bethika abhonga kakhulu ukuthi bathi basathile uyenza sizocela umama ayoshisibe kulesa sikondlo sakho yini ungene namabutha kubo hayi ngoba kubona idlozi ekuthiwa zasele ungene nehoma zakubo phela abanye amabutho afe ngezangenzele lutho agcinele ukugcatshwa amafutha elwane khona lesizwana lesithiwa esidlisilwane sigijima bathini ingentshane nalokokuphi namazinga amabili nempisi zonke bathatha amafutha njalo lo muntu mayefe njalo evuka ezoba yidlozi phezu kwebutho lakini le ngane mayihamba nayo yogana kofenilunga emzini yona ikhombisa kwazi kanti kuvuka lezilwane owagcotshwa kulona leli idlozi lahamba ligama ushembe usakhela ikhala emphefumulo kuzogezwa leyo nsile enjalo abantu babe bahle mayibonga Nkosi mayibonga Nkosi hayi sothethiswa bakhokhela abakhokhela bangaka uyisikhumbuzo emzini kaNkulunkulu ebuhleni bokuphakama akube ukuthi ke ngithume emndeni bakhokheli hayi bathuna ngomndeni ukuthi ukhokhele wedwa yabona ukugana bakhokheli isikhumbuzo lena namhlanje emzini wengcwele nase ngithola akube sithunywe emndeni amene usacela nje hayi ngiyasola ngingathi uwezele ngoba imoto iza ngapha akube sithunywe emndeni bakhokheli ngixolisa ukubhekisa nina phela baphethwe yini emva kwenu njengoba belanje balandelane mabebona nina nizinhlokazi nibaphethe niza ekhaya emphefumulo nawo wathola ithemba mayibonga Nkosi manje ilapho ngikhala khona ukuthi nakhona emakhosini uthola ukuthi ukhosi abume kahle ngoba imindeni yakhala lokudalizwa esihlabeni uma ulibone ingcwele njalo inhlamvu wena omelele lulimo wena uma ungekho umsilo ungeke basho ukuthi le ngane izalwa ingane yami
engazange yotshona lapha ekhaya le ngane yathatha ingane yami enza umfazi wongemthetho angithi kunempi kanti kunengokozelo lapha enkosini ukhozi amsasimama uma uliko lingcwele njalo nenhlama uma kungcwele amagatsha hayiwa uma kungcwele impande uma kungcwele impande anjalo amagatsha nazi ihlaka neyibona yakhiphuzela yoyikhiphuzela ithi inkosi amaNazaretha chaza ukuthi lezi hlahla zoyikhiphuzela nje ziyalizwa izwi kaNkulunkulu bangabe ihlahla zabaphuthile thina izwi kaNkulunkulu sale phansi idliwe imuncu zimpande zehlahla nathi sibe ney'mpande zethu obaba nobamkhulu nogogo bethu wena waziyo ukuthi obaba nobamkhulu nogogo abamlokhu uhlangothi ungathi uma kuthiwa obaba nobamkhulu izigaba bethu obaba besujemekile kodwa iyihlengezanga lutho cha iyomalume wakho ngoba umalume bakho bawobaba kuwe ngoba ibona abawondlile ibona abaphethe ibona abaphethe umlipilo ngoba uyihlabenzanga lutho wathi ukuthola intombi leshunyoko aphela kanjani awuyenako ubaba fanele ulandele lapha ekhaya kuzothetha amacala njalo ukuze ulimo lakho lingabi nomsindo uma ulimo lingcwele ungekho msindo nenhlama yoba ngcwele nawe uba ngcwele uma kungcwele ibande namagatsha yoba ngcwele sizolungisa lokho la ekhaya liphefumulo asizile esontweni mayibonga inkosi kufuneka sibe nesibindi isikakhulu ngapha enhlansuthini inhlansuthini iyamavila kabo ukuthi uma ukhumda wakuma lodolo mina ngowababa mina awunguze wena uzele nendodakazi uthanda nendodakazi akudlala isikebe kumajini ayikhuleliswe aphinde azoyithatha futhi ayoyithathile njalo phambi kwakho ubhekile awuze ukusho ukuthi enje esafenani ngidlala ngane yakho kodwa wena ngapha uphethe ubhokolo kwamkhulu angifuni mina kuye ngokwamami owakhona ihlo ongazazi ukuthi mayibonga inkosi akuze kuthethe icala ukezwa kuyinhlambuluko inhlambuluko abantu bazi ukuthi inhlambuluko usho abantu ababethalethele inhlambuluko yokuthi idlala enzanga lutho ngokungcolisa umuzwa wamalume wakho kufuneka inhlambuluko yokuthi kezwe mayibonga inkosi mayibonga inkosi babebulawa phela abantu basendulo ngaphambi kokuthi ufike udle ungane kandaba ngey'khathi zokuphuma namakeba insizwa yayibulawa bekangena ngesiphango emzilandolo kanye nayo intombi yayo banelwa inhlehla noma ijozi kuthiwa bazokuna umhlaba isiqalekiso khona esisehle emhlabeni bahlangane nasemoyeni emkhathini isiqalekiso sabo sokubonana abulawa wafika ushaka ngokushaka wayikhonza amabutho athi ayimi manje abe khona ingezamuzi ney'hlawulo zaphama ngoshaka ingezamuzi ney'hlawulo zazingekho ngizwe ukuthi ushaka wamuzi ziningi izinto ushaka ayisebenzisa ngokuthula ngoba wayeyingilosi asezulwini wayefana noDavide endlini kaJakobo wayethunyiwe umbelqangu ulazi lwezulu ukuthi azoqoqa isizwe sibisholo ngenhlehla uDavide amambuku uDavide lamofuna lawo wayebabophela etsheni abophela ikhanda abophela isingezansi amlengise etsheni ahluduka umuntu mayibuza kuthiwa athi imbuka le imbuka umuntu ombuka emthethweni umuntu oshintwe yakubo ayokhonza iy'thinto zawendawo uDavide wayebabulala abantu abadlala kodwa bathi uNkulunkulu abafunela mabefunela uNkulunkulu waphendula abafana bakaJakobe mayibonga inkosi mama wami uNkulunkulu bekuyisilimiso la ekhaya liphefumulo njengoba-ke senitshelile ukuthi nabo okhokho bethu baphuza igazi ukuthi ushembe uma amandla ninawo zamani phela ukuthola impahla ulalisiseke nawe nami nawe ulalele mayibonga inkosi zamani phela ukuthola impahla iy'bhuzazane zikakhulu ey'ncomekayo akube ungabi phela iy'ntunga ixhumana lokuncane ongakwazi ukuhamba usatafuzela cha akube yiy'mbuzi ophuma khona asebejahwa iy'mpongwane noma iy'mpongwe asebejahwa noma ukuthi isizekelayo ngoba inkosi isicelile unyazo lwezulu lathumela ngicela umtshela ushumane majuda akangela abantu abangapha ekhaya lemphefumulo uma befuna ukuzothetha amacala nomndeni yabo abangabe phela sebeletha imbuzi encane ngoba iyasinda intwana bayasinda laba bantu kodwa indoda yafika yakhuluma la nkosi yami ithi ngithunyiwe engabathini ngolhlobo ithi ngithunyiwe ithi ngithunywe wami uDavide ekhaya lemphefumulo ngoba umfowabo wamthatha wamfaka ebhodleleni ngizokhumbula babusibamane nawe babusendo nawe bawulwa ukhona
wamthatha indodana yakhe yathatha ubaba wayo esefika emfake ebhodleleni 10 years ehlele ebhodleleni uthi ngicela nihambe nami ubize bonke umntana mabize bonke ngizofika ngikhulume mina baba uzokhuluma la tuzoyibonakalisa abamema bonke abafowabo abamema bahlala phansi naye kwabo lo isikhohlakala nomema olosukuma ngale yiwele ebesena yaphukuza isimiso wendoda yathi indodana sibanibani abize igama umthumbeleni bafake ebhodleleni ngabheka phansi umbani wathi imina ngithembizwanga ngoba ngifuna uzwe bonke abafowethu ukuthi umthumbeleni ufake ebhodleleni uyazi la ngibeke khona hambani-ke naye uyazi yena la ngibeke khona unemzini wakhe wabuza uphoma yosabonakala nathi ngizoyibonakalisa mina kwahamba mabefika khona uthi mabefika khona isiphile khule nganiwa yathi nali ibhodlela mntela thibo wathi ibhodlela laqamba ibhodlela phuma amaphepha iphepha lebhala uthini ngisazi ebhathini lephepha kodwa nje ngoba igama elibi uthi igama lalo muntu ofakwe phansi angazi ukuthi abhisa yini into enjeyana leyo uthi balifuna lephepha lifake itaputapa lijabulisa wathi inyanga lami lomfakele lebhodlela wathi lo uhlangane nomakoti wakhe ngithi namhlanje amshiye umakoti wakhe amxoshe yena umfundisi uthakade wathi uphi umakoti wakhe wathi babuhambe lasahambile uhambile uyokhetha njengamanje ufuna ubese yokhethela ukuthi njobe kuya uzongithatha ngifake eswini senyoka emphindele intona noma ngathi sibe khona emphindele intona uthi-ke phuthumane ekhaya emphefumulo wathi bam ushembe kuphela uzongikhipha wesikhipha yonke la malungu engifakona ebhodleni awucabanga khuluma ibhodleni encane umuntu umnomzana fake ebhodleleni ngesonto elidlulela kade kulento kade kunethimboni abantu bekhumela emadolweni ukhuluma insizwa la ithi ibone abantu bakubo bathi phuthume ekhaya emphefumulo mntana khona sokutshela amakhehla lezalwazi uthi uma ephuthume esangweni wafika amakhehla kubo eboshiwe manje wathi mntanami silambe unyazi sathola ithuba sejisu singenze ngaphakathi ngoba uma wakubona lo muntu othobile nawe uzokuthwebula ngobukhona lapha emhlabeni thina sesabhubha kodwa sathola ithuba manje-ke uma abantu bebenenhlanhla ukuthi leyo nto ibehlele ivele njengawo letatuwethu sibaningi ukuthi indlela ezokhuluma kanye ngayo ngokuthanda kwethu kodwa thina kuthiwa sisebele indlela ehlakaniphile ezulwini ukuthi salele into enzeka nomuntu yenzeka nalini khona abantu babekhohlakele bonke abantu bala e-Afrika futhi babelungile bonke abantu bakulelizwe okhohlakele ekhohlakele ngempela olungile elungile ngempela bayibonke inkosi usibele mandulo uthi ushembe mani nayo impahla nithathe nize nesibhuzazane sokuqala sokuthi ushembe akababuthe ekufeni emakumbeni nomali okufa ushembe uyazi phela kwazi ungena eswini sentsha eswini senkulumo eswini sempisi eswini semalasi eswini zonke iy'lwane inyoka amanqe imhlambila ushembe akwazi ukungena emathunjini awo ahamba unalo umphefumulo wakini mayibonke inkosi uyazi okwazi ukungena esitampokweni liyothungatha ingane eyahushulwa ugogo kwakho besahlala lela engazi khona ingane bayigqiba khona bayifaka emposheni bayifaka emvumeni bayifaka ushembe okwazi olanda umuntu wakini owathunjwa amakhosi amaningi azokwazi ondaba ezintsha nengonyama ayazi imikhuba ebhulise ebhilite kona kuyo ukuthi bakuhlaselele ezasizwa manje besithi amalitholi inkosi kuwe nayo babuye naye futhi ijojo nomkhondo kuthiwa akufuneki ukuthi afunakali inqumo kufanele ijojo nomkhondo afe buthule bathatha ikhanda balazele kulona ikhanda ugembezi athi ufuna uqina udlala abakhunkule ingonyama namakhosi noma yakwazi ukuthatha kodwa igcine kufundile kufundiswa abakhunkule labo bayo asuke baqashile amakhosi anamacala amade ngoba amakhosi futhi wona ayebutha abantu nomzana wakuphoqa ukuthi inkosi ibe nabaluleki bayo siyabonga njengoba inkosi yabangonyama bakuluke abaluleki bayo ley'nduna azunyazi mayibonke inkosi angeke amluleke ngohluphushuku amluleke ngoqamo nofezela ngenkulu nobuchopho bomuntu nesisu sengane kuthiwa funeke umungu wengane ukhishwe usashisa uthathwe ufakwe odenezini uhlanganise nomundlwane inje kulawindle imithi
uthatha umbulo anhlalise ngane ukuthi hayi konke uphume ikhwala enzima lebese kuthi inkosi ayithathwe ngalo libakutha bonke izulwane nezulwane uzayolanda basendulo hayi okhokho bayizolo la bekhuluma ngabo esibili imbuzi ukuthi inkosi lo mthathi babo khonkulu Nkosi yezulu nomhlaba sicela inkosi badilize lo mthwalo bese abahlambulula bonke kusukela emandulo abathakathi zangoma nenyanga nabakhunkulu nabacwini nabalozi baphele emndenini baphele ngaphesheya kwethuna baphele ngalena kwethuna baphele nje ekuphileni mayibonge Nkosi amanye ngavuma amen nayophela kanjani sinabona phela manje sase singafuni ukukhuluma abasawazi ukuthi bese bona ngephiko labo sebebenza ngephiko lethu mayibonge Nkosi ingakho sivumela ephakade somunye wabona impilo ukuthi yosiguqila ubhenduka umfulu amagezo shep amen bathi umuntu ephethe unqola ngoba uyaphuca kana unqola umuntu abesegezo uphuca unqola ukuthi sibavumele ukuthi bavuma nelithixo ushemba kabethula hayi bageze nekwama Zezelani kwama ngoba fanele ilahle kwama ngoba ziyabulala zaseyibulala zizogezelana uma gezi ikhona phela kanti ngokugezana abantu ababulala izikwama zizogezana ngoba wangena umuntu obulala isikwameni asilahlwe amen kanti sesingumkhokho womuntu asisaphilisa imuntu bese yabulala silahlwe amen esibili eyokuhlambulula abantu abanjalo esithathe ingane kade ngikhuluma ngengane namanje ezenziwe ipuphu abantu befuna ukwenza imikhumiso yenkomo ney'mbuzi iy'ngane baphelile abazenze abalozi lento esiyithanda kakhulu asekumajini umajini alabantu ekuthiwa abalozi otshiyo nani sikhona ukulonhlobo siyabazi lo hayi kade ngiyakele unqambothi usebenza ngesishebe unabalozi ushebe unabalozi bathatha abo balozi ushebe Ayinozi ayibambela umixile owashebe nomakubo babamathoze lesingane bakuthela bakugaqulwa adishiwe ingane zathulwa ingane ezathwetshulwa ingane zamahlwile ingane ezaphuphuma imbuke ingane ezinye idayiswayo odadewethu abanolwazi ngendlela indlela eseyibhuke ngayo umuntu ahambe efuna umitshizo nawusoteni abesahamba odayisa ngomungu ayokushula ingane athi ufuna ingane yambuyisa kwabanishekazi antoleke ufuna imali sebetsheliwe phela ukuthi iy'ngane lezi zenziwa ngazo iy'ntelo ezenziwa ngayo imithi odadewethu awucabangele mama odayisa ngey'ngane mhlawumbe sezama u-4 athi awukhiphe odadewethu uzokutshela lezodayisa khona ma esefile uzoba idlozi enjani ma ivuka phezu kwengane uzoba idlozi enjani uyoyiphatha kahle ingane intombazane yakho uthi ushembe umaluli oluyingcwele nenhlamvu yoba ngcwele uma ungcwele impande namagatsha yoba ngcwele imbuzi esithathu eyabantwana abaphuphuma bachitha abalahla abahushulwa benziwa iy'ntelezi benziwa imlotha benziwa yonke into amakhubalo benziwa abakhunkulu benziwa umdliwa benziwa yonke into phela imdliwa abantu abathulile nabathwethulile abanye bathathwa ngapha bawelise bayise koMozambique ulanda yaseMozambique izobona akawelana uyabona umthandazela abantu nakho ezithandazela abantu ngamasonto ukhuluma iy'lwane la ukhuluma aboMozambique ukhuluma bakuphi bashawe ngengubashembe bathi hayi thina siyimbuke iy'ngane zabaseMozambique zabaseGhana ukhuluma uliwo singaluza yakotisa okunye iphendula ingane encane ingane khona njengane mhlawumbe ithi ngabobani 10 years bezanambizowekawo ithi izinqwayi igquma ihlale ehlahleni lasandazela bathathiwa sonke kanti ishangamalungu ekabo abantu bekhohlakele emhlabeni bakwethu isizwe sishoyo simbathwe yimpi yomubi ushambe kodwa bageza mayibonge Nkosi kodwa bageza ngenhliziyo yakhe evumayo ungezi la uvakashile ungezi la uthola isikhundla majiya uthi umshumayelo ufuna ukulalela wona noma uzubheka kanti lo mshumayelo zange ukuthola ngendlela kuba abantu imbuzi esine
ukuthi ushembe yabantwana laba abaphupho abathitha abalahla bangoshulwa benziwe ilwane bona bazange benze isiko lokubelethiswa abakhokheli bayakwazi ukuthi umuntu besimame nithi mangabhazami 6 or 7 years suyesebenza umcimbi wokubelethiswa 6 months nangu usimamani uyazi 6 months kuthiwa ngishane impama 6 years 6 months kwenziwa ababelethisi ukuthi umntwana yamukele emhlabeni labantwana bazange baze babelethiswe bakwethu ukuthi ushembe bakhona wonke bathi abamukelanga emhlabeni udinga kwenziwe thenga impahla imbuzi zonke lezi imbuzi kuyancomeka ukuthi kube ibhuzazana madoda ibhuzazana le labo bangazi intombi noma-ke isizekane kulungileke shodala uNkulunkulu iyawathetha amacala mayibonge inkosi esihlanu iyokucela intethele abantu abone mbili khona abantu ababona babulala abafowabo ngoba befuna ukungena amakhosikazi abo babulala abanakwawo bephuhlela bodwa esithenjini kwabangwa inkomo kwabangwa ikhwama kwabangwa amalobolo kwabangwa amasimu kwabangwa yonke into abantu babulalana kwabangwa ihlalo zobukhosi babhubhisana abantu bazoqonda ngokumndeni bathi thina sihamba nosibani bathi thina sihamba nosibani bathi layena isiko lokungcwele ukuthi umuntu ohlala ehlalele umuntu onjani namhlanje ihlakazekile indlela ishona la ngiqonde khona-ke ngiqonde ekutheni siyabonga masefika iy'ngonyama ngoba iy'ngonyama ziyoyikha empandeni ziyolungisa impande bayonkosi ukuze iy'mpande zabo zinabe ithi uma ihambe ingonyama uvume zonke iy'nsika zethwa ngethuneni amen sengathi-ke namakhosi amanye angakubona lokwenziwa amakhosi iy'ngonyama njengezamahuluke ulele phansi uyifihlile uloke usuka la enkosini usuka la enkosini njalo uyazi wezulu sizomuza naye ethi kaphu kabili kathathu ngoba bona baxoxa nonkulunkulu abafani nathi thina suka lapha phambi kwankulunkulu somile keleke nobona ngathi siyaqoletha nimafika phambi kwashembe weyi phendukubebebe ngoba usukuwa isibane sasezulwini lezo y'nkomo-ke azigcini lapho uma abantu bakini bethandile bayovuka bakutshela ukuthi mntanami nawo amanye amafindo nawo amanye amaketango ey'bopha kwasukuma omunye wathi ukhona izalukwazi ezahamba emhlabeni zingayikhululeli inzila lezo zalukwazi ziyaqanganisa ekufeni zithi thina sibize esithebeni asibize ukuthi siyophelela abayeni wethu ngoba sifake inzila bese kuba khona lezalukwazi ezahamba kuqala kunabakonyana bazo zifika ngale kufeni umkhonyana kuphela unyaka alandele bese bethi phuma wona manje ey'mbizeni ungasayo wophela ngoba fanele uzilele umyeni wakho zikhohlwe bakhohlwe ngoba isingasazinto kanti kuqala kwawaziwa lokuthi ungasanani bahambe iqala wahlala nemini yakho esithi usezile kufeni kuphele iy'nyanga lezimali makukhulule labo molwazana bakho nawe uyakhululwa ngalo nempahla yakho ukukhulula mayibongosi maye basakhululwa uhlala nenzila agcine esemnyama efunze onizila ungazi noma inzila aqala imnyama kodwa angazi umuzi umlando ukuthi abantu bakulelizwe babezila ngendwangu abantu bakulelizwe ngamakhosikazi umlando uthi babeshukelwe iy'phuko zey'mvu kulaba noma izinto ezizuthuba besekwenzela iy'bhaba zawo bese kufihle namabele yindawo wakhethwa isiphuko semvu wakwazi ukuthi imvile ithobile uzoyithoba umakoti angadluli labo manje bagqekuza nenzila badlala intofela nenzima angakhulumeka ngamadoda ambathi ingubo nomuntu ozilile athi hayi bengazilile khona phela bangafuni uzile uyifaka namhlanje enkululekweni lapho athi wekomhlazane wabaleka wakhuluma kwathiwa ngizohlatshela mina kwazi ugqoka mina iy'ngubo zami ukristontini ufike wena-ke oyisoka amanyala ufike usheleshele umuntu efaka inzila uthi ushembeke bantu abamani nawo amandla ngayiqhuba inkomo ingozi ukuthi inkosi sicela usukhulele bonke usukhulele basemandulo ongasifaka labantu lezi nkomo zikhuluma lezi mbuzi zimele amacala lemthwalo yasemandulo wehle kwenganele ukuze kuzofika kwabayizolo esibafungayo okhokho bethu mayibongosi
usenzile kumana abanye abezulu ukuthi abantu ohlangana kodwa kusho ukuthi noze nibe nazo lezo yimbuzi kanye kanye futhi akusho ukuthi masozwile kolimala yona ufike ufuna uhamba wena hamba ulibekele uzalo lakho hayi amakhono unakhono yini ubani wathi abanye bathini umuntu abangakhona njengophelele liwe lokumandala kuthakala igama lithi ngunguluzi njengophelele into ekhulunywa ushembe ingangcwele wale abantu bongena esihogweni athi ushembe bafaka esihogweni bathi ingcwele beyongena esihogweni ngoba into ephumula uyashembe ingcwele wena ungalungeli ukuthi abantu abakhona abanjani wena ukhethwe esijulisa abantu bakena abangambathini ngomhlophe labo ukuthi abakhona wakhethwa-ke nawo wathiwa nahamba usibambelela ukukhona basezulwini ngoba masekukhulile sobambelela kuwe soza nawo labo bantu ababezohlala nabantu bakini umndeni bakini babezohlala kuwena nawo nabantu bahleli iy'honga zakini bahleli iy'dawo zakini bahleli onondimba bakini bahleli abaphili bakini bahlele bathwebu bakini ababezohlala kuwe kwasekuthiwa hhayi lo umdedeleli lo ayomaphambi kankulunkulu aqala unkulunkulu amkhulise amnisele azakhule avuthwe namhlanje usubona ikhala emphefumulo umpulu usubuthiwe manje bambona ambabikele khona bethakade abawenze lutho uyazi uzohamba nazo lezinto ngedale zakini uzohamba nazo nazo ebonile umama lapha sigcwele lapha ngaphandle kwesango nalezo zayithakatha ayisafuni manje ziphrokezwa lo usesele yedwa nokuthakatha wena uma ufuna uyabenza zibakhala phansi bone isibindi phasile kuntu ngeke kusesenza lutho wakhe ingani uhamba nazo nabathathi bakumanje bafuna ukogeza wasayifuni lento imithwalo phela iyabasinda manje bafuna umuntu abazomphathisa wona umthwalo bese bephumule lento ayihlukile nomuntu othanda kuthiwa angahamba kanye majima nje abambisa amagobongo nikweva ngemithi umuntu okuzothela ukuthi uma udla amagobongo leli ikhehlane khona ikhehlane leso lidlulisa umane lapha komama ukhuluma udadewethu ngizwini nabo usengizwini wathi udadewethu ufike ikhehle neugongo lathi mntanami ngako lalo udadewethu kwangifuna kuthiwa uthi ngalala nodadewethu ngenkani base ngimulala ngoba kuthiwa mangingoselo zothwala ngayo wabulala udadewabo waqala walala nodadewabo ngenkani wamdlwengula wayesembulala wathwala ngayo umbuzo wobuzo ushembe ukuthi-ke lelo khehla maselivuka ethuneni umoya wakho uzohlala egazini lakho uma usuyodla igqobongo ngoba selithethiwe icala lakhe uyabona ukuthi ayikhombe leyo uma liphusha lona likisa umajiya befuna umajiya babhedise bese bethi idla igqobongo khona uzolunga ilona lifuna ukudla umuthi uba lahleli khona alinamandla bafuna manje uncela leyo muthi egazini lakho bese bethola ukuphumula kancane ulikhe leyo gqobongo kuye kuphele futhi imzuzwana emva umnyaka yenza usibamna ngasekho sobenini awusabhedela igqobongo akokogoma ukudedela yodla imithi abantu abahlele egazini lakhe bayayifuna bafuna ukuyinyela egazini lakhe wakhulunywa lakhala emphefumulo ababekhona abangakhohlwa mina kodwa ngalento ekhulunywa umama ethi bathi abakuwo mntanami masindisa imithi thina sifuna ukuncela imithi egazini lenu ngoba sifuna ukuthola amandla asinawo unkulunkulu ahleli khona asinawo ngisho amandla okusukuma maselidla imithi suke sincele egazini lenu ngoba sisegazini lenu bese sithola amandla zisumela bokuke ngihambela ngangawudla umuthi ungawazi yabona khona umuntu mawudla athi bayudla umuthi ubone iyeza ngesigazi liha kanti umuntu udla umuntu uneza amazebhethe kanti nezabhethe banikeza yonke inhlobo yemithi ey'lwaneni babaye athi wabona nokubaba usebenza impela mhlawumbe izinto zempele nje egayiwe ehlanganisa namali emuthi haya angiboni luhlezi kodwa ngikhuluma ngomkhuba babenza bayazi njengoba bavuma thuleni ukuthi asibabona singamehlo babona siwangibona siwangifuna nokuzwa bakhonza bakhe basezulwini angoba ngingobona kodwa ngikhuluma imikhuba ebathwele baboshiwe ngalowo mkhuba thina sibadilizeni sobadiliza ngokuthi qala iy'nhliziyo zethu zivume izwi lomnyazi ukuthi inkosi sibaletha kuwe hhayi ubalekele
Usamakhosi bathi abaqhubela umsebenzi wabo uzuhlisa izandla phakathi ushamhlisa izandla usamakhosi bathi bacela abaqhubela umsebenzi wabo abuze uyazi okwenzani awubaba okulapha abantu dala mshembe sikhuluma ngamehlo lokulapha abantu ushebe wathanda abantu abaphile beyabantu abalishe inkosi kusiza hayi usimamani hamba nama awu ngifakazi hamba nawo machi lapho sisobaba bayibona phezulu nalempishana yethusi waniwa inkosi akazanike zoshembe imikhuba yabazali bethu esihamba soyithusa phambi kwababa asabenti mabevuka ngeke phela uphikise isibonakaliso kwakho iphupho yokwazi ukuphikisa ebusheni ngeke ukhulu into oyithandayo ebusheni kodwa mayevuka ukhokho wakho nomkhokhokazi wakho nomuntu wakini ethi mntana mnazi inkwama ezokulapha abantu vuka wena ekuseni uguqe ngedwa usho ngani ngezulu Nkosi ngiyacela liphupho ngempupho makukhokho ungalondimoni ukhokho Nkosi ethi ungezikwama mina Nkosi ngicela ungimelele ukuthi mina ngiyavuma ukuthi asabe nabo siza kuwe ubethule lezikwama abekho ezulwini mabese ezulwini abaveleke bangikelisa basezulwini uzothatha ikwabo abavela phela basezulwini uzothatha ikwabo angabone behle ngonyazi phakathi ezulwini bese benginika phambi konyazi uthatha ikwabo awasifuni wafuna bona behle nomajiya phela kwafuwe le nyanga ayele uNkulunkulu majiya mawabona behle nalo nikwama hayi baleke akona nasezulwini mabehle ngonyazi hayi unyazi okhandi phela bayigebeni na bakwazi ukhanda imoya uthi wona inkosi ithi ezulu wothi intana mophupile uphuphuleme wokhonse umthandazo inkosi mawuwena ngempela ngicela Nkosi iphumelele lento ngiboni mawungewona Nkosi ngeliqede ngathi Nkosi wabanye ngomtshela ukuthi akaphuma aphuma isigqoko thina ngokuphuma isigqoko uthi nawo shebe zempahla njalo edluleni kabele engena ibandla ngale wethuna sidala umbeke nasenyaweni utanawo namanqone ehasha lo zenza ushebe bakhonza bakhe basezulwini uvuke ekuseni wena umthetho angizwile gogo angiphisani nawe uyavuma kodwa sekuNkulunkulu uyothula lezi nkamungu leza zona mina ngeke ngikwazi ungale udaba iy'funi mina uzokuzatisa akugulise agcine esekanisa phansi usuqutshwa ngohlala usizwa umajela bafuna kuhlabisa iy'mbuzi akuthatha konke yonke into bakuncela egazini lakho uthola amandla ugcina usuhlabe inkomo ney'mbuzi lapha ekhaya ezangomeni akhipha masebona ukuthi usungihle manje usuwazi kakhulu esikoleni sakho akhipha akhipha amanye amaphothule ka akhona ukuthi uxabanisa umndeni uxabanise namhlanje sabona nje ngabantu abayizangoma emakhaya ezingabhuli ixabanisa umndeni afe nawe uyakubona bathe sasiza hamba nayofuna ndoda sasinika phela ukuthi awuthona mthwalo yasesini hamba nayobheka emhlabeni kubhekwa kuthini esisemhlabeni asiqine sifase ukhalo lethu mayibonge Nkosi awubalile ithempeli linjani ithempeli alikhuma abantu abafile akakhulume ngomsebenzi kahle ngathi umsebenzi wonyazi unkulu awenzile ukuthi avuse mina nawo mayibonge Nkosi wafika bekhuluma zange athande wongela uvume ngoba abanye bafana amasonga endeni basokubulala othi uthe uma ekhala imphefumulo kwaphela yonke into lokugula kuphele kwaphela ngesikhathi uzala uthe nje inhliziyo yakho uma ithi ekhala imphefumulo wenza kuphela ngisho ubuhlungu kuwena mayibonge Nkosi okusenza intando yabo abanye babona imithwalo esindayo bathi ngeke siyethi lapha abanye banenkani bafuna ukuyahla iy'khwama zabo naye banenkani hayi ekhala imphefumulo Bebona bekhona khona ithule nje into sisambele kalembu ngedlala bathi abanye hasibume bavume bahambe kodwa bawuzongabala kufana nemoto ekhisatwayo uyigxuma kodwa umngeni ngiyabhetha ngiyani asibele ngale encelayo yena awena kahle ngoyibo kodwa nomsebenzi wethu iwe phela ubongo so thatha le ngane hlambile ngathi zokhuluma indoda noma intombi eqinile lo yangabaza musungabaza musungabaza yezibagabaza kushambe kakhulu ungabaza musungabaza bafuna ingane ngakabaza ubaba lo ngikhuluma
ngamathikithi Nkosi yami babaye wawuze omunye umuntu lapha ekhaya njengoba sesiqala inkonzo lenza ngenkosi ngonyama yabahulumeni ilethile imbuzi umama ngizomuza le mali kutheni uNkulunkulu yena uyilethile inkomo lembuzi kodwa akazi awuthenga amathikithi ekhini ngobani uthethe ukubala walathisa ubukhona lo mshini walathisa ubufebe nomlilo lathisa uqobo namaqina ngokhohlisa namanga lobumbulu lokuzenzisa nomnyanza ithiko lenza abafaka abantu ezulwini lomndeni phela umuntu ofaka abantu ezulwini lomndeni unyazi amen amen ezulwini lakhe balathisa yonke le namanga noqina ngokhohlisa nomseka namanga na yonke into oqobo buyalahla gezo lapha bese bethatha beyisekhaya sebemsuka sebefana ney'ngane umsuka bese kufika isikhathi umndeni ukuthi asihlanganelile mahlanisa imbuzi noma inkomo mase sihlanganisa inkomo noma imbuzi levelayo sesiyabika wakhuluma uNkulunkulu sokhaya ilaba sithi ngesabathela ukuthi hamba semzilweni engcwele ehleni bophakama ehleni bophakama phela izulu lamazulu ehleni bophakama izulu lamazulu lani sempuleni ndakashemba unyazi bezulu la gezwa khona ukuthuthuka bedlozi namathongo ethu ukuthuthuka kwamanyala adalwa abakhokho bethu bayageza bese besuka beye ekhaya basuke ekhaya sebeya kuNkulunkulu bengasaphethe lutho babelelanile emoyeni balenkomo noma lezimvu balembuzi sibise emzilweni engcwele manje siyolithengela amathikithi siyolibhabhadisa siyolugqokisa ingubo emhlophe siyolifaka emzilweni engcwele bese siba ngabantu basezulwini unomphela mayonkosi amen konke lokho kubizwa phezu kwalenkomo hayi ukuthi ugijima othela ngathi ithikithi lifunika uyazi indaba lakho kwezizukulwane zeshumi nambili benazi ithikithi uma ithonga lakho seligeziwe lonke kusuke empandeni lapha kumzilweni engcwele abayohamba emva kwalabo yibo abathengela amathikithi abayohamba emva kokuthi endima seniyiqedile zibuye seniqedile abayogodwanga kuleso sikhathi emva kwaloko sebeyothengela amathikithi okusiyabazi laba sendulo abazi wena laba badliwa izilwane endulo abazi wena lamakhosi asendulo awulimo lamakhosi abazi sengiphetha uma-ke esibongweni sakho kunokhosi phakathi lendawo kunokhosi azikho agcina ngalezi mbuzi ithi inkosi amanazarete khona abantu abangakwazi ukumamela emndenini noma uthembesakokile umndeni wabahlula ababuyisele eceleni ilaba abezendalisa umuntu oyiphanekayo oyidlisa ngomuntu angangeni emndenini ngoba usuke ethuka uNkulunkulu umuntu oyibulalayo uLushembe noma bengena begeza kodwa bahlangane nomndeni kanti inhloso kaShembe abantu babuye emndenini kancane baphela ndawonye ngaphesheya kwethuba babe isigubhu sesibongo esisodwa akukho lokuthi khona umajosi nyakatho khona undlela kuphi akukho lokho ngaphesheya kwethuba baphela ndawonye beyisibongo esisodwa amakhosi-ke uyawaphoqa ukuthi noma ngayiqhuba lezo yimbuzi kodwa egcineni yafunakala inkomo ehamba ngoboya inkomo yoboya ehamba ngamasondo ngoba amakhosi anamacala anzima ukuthetha amacala amakhosi bese kuba inkomo amabutho mangamakhosi-ke adla ngophakathi adla ngophakathi angaphindwa ngisho inkomo amabhuku intombi zayikutha phela emandulo ngoba intombi ezazomama wasiza zayigadwa zazilulekwa zenziwe yonke into khona lezo zala amabutho nazi intombi zayibulawa ufike nje isiphukuphuku somkhukhu sithi ngabe izinto zonke lezi encane ayibulawe ngoba semsuka sithole intelezi sithole amaphuthazo senze intelezi ivume inkosi ikhiphiza liphilisa phela izwe lenkosi zibulawe ingane lezo ingane kuthiwa ngona uqalo endlela eyibutha ezanazo yasiphula mayibonga inkosi amen ngacela ukuma la uNkulunkulu abusise izakhe amen sengizozwa ngey'nduna zengonyama ngicela ngithathele umbhobho nondlulisele izona ezaziyo ukuthi uya kanjani engonyameni zona esobona ngayo induna ezosukuma okuyiyona ezosilawula ingonyama egcineni ayithola izwi ngibonise manazareta sijabulile manazareta ukuthi sibe khona sinyathele ekhaya lophefumulo sihamba ngengonyama yethu yabaholoko
sibonge ukuthi ushephu sithandile uyazi phezulu. Yamkhetha ngimi waranso lifiriwu lelitsitsa nyana litsitsa limasilo liphepha liphasisi likhosi elikhulu salodimo Manazaretha ngijabule kakhulu namhlanje ngoba sikwenzile okufuna ukhokho noNkulunkulu wethu uyaphezulu. Ingonyama iyamlalela uNkulunkulu ayizange ithi ingonyama imphethele ilizwe imphethele isizwe kodwa ayizange izixwayise iyathi ushembu uNkulunkulu. Amen. Ngizomlalela konke athi ngikwenze ukuze angibuyise umhlaba wami nesizwe sami siphinde singizwe futhi. Ngiyabonga Manazaretha ngoba kakhulu namhlanje nginawo amazwi amaningi engikubongayo nje ukuthi ngiyacela Manazaretha ngizobe ngifike ngilethe imbuzi engiyocelela umuntu onsundu inhliziyo ngiyazizwa. Amen. Ngibacelele bonke inhliziyo kaBombela. Amen. Ngoba uBombela wathi makadala umuntu sonke sidalwe ngiyazizwa sidalwe uBombela. Amen. Wathi makasidala wasinika inhliziyo efana neyakhe. Amen. Wamoshakala la ufika uLucifer asikhohlisa akakhohlise esini athi hayi wena unyazi ubeke wena emhlabeni why ngokuthi ulawule konke ongayithini unyazi manje soyatshela futhi ungalawuli ukhulwa ukuthi lesihlahla lesi uzokungeke ukwazi ukulawula ngoba unyazi wakunika amandla athi lawula isihlahla lawula wonke ulawula amabhubesi ulawula ungahlulwa ulawula lesihlahla unyazi athi ungasizi sikubona ukuthi ukwazi ukulawula ngoba umuntu wakhohliswa uLucifer inyoka wasehlisa kwathi makasiza uNkulunkulu wamphuculuko yakhe yasezulwini le ayemgqokise yona yena wayengayiboni unyazi wamgqokisa ingubo yasezulwini enamandla eyonyazi yona wamgqokisa yona makambeka emthunini wathi makamphuca leyo ngubo leyo wathi bona salalo akazange mlaleli uNkulunkulu kodwa-ke sizokulungisa unyazi lwezulu ukuthi siyalungisa manje. Lithe siyisizulu sokuqala kumele uzazi ukuthi wena ubani unyazi lwezulu uyazazi ukuthi wena uBombela omunye nomunye akazazi ukuthi wena ubani ngoba litheni siyalungisa silungisele isizulu uthi isizulu sesithathu esizophila kahle esingeke sisahluka umuntu asho nje kanje sasinengonyama akungonyama siyalungisa manje thina manje ngicela nje wonke amakhosi ngoba awuvela ikhosi semamenzini ulihle mohayela mphezulu ngimohle tothola ikhosi sahabo bona muntu awunakhosi ekemo wayithola muntu kawuvela sijaba sabantu ukasifumana ayibenala ibe bula bula Amen Manazaretha. Amen. Ake ngibingelele phakathi kwekhaya phakathi komuzi ngibingelele emakhosini amaNazaretha sifela kokuqala kuze kube manje. Amen. Amen. NjengoNdunankulu-ke wesizwe sabakhuluka ngiphethe umsebenzi womzwelo ozokwethula ingonyama yethu. Ngiyajabula-ke ngoba uyabona uhlelo lwakumanje uyabona ukwethula ingonyama usugcwele amandla ugcwele amazwi nezifundiso ezakhayo
incwadi engcwele ithi zimbili izinto ezihlanza umuntu, ithi amanzi besithi amazwi. Kulelo gama lelo gama njengoNkulunkulu ngithi ngisephelozweni enkulu ngijabule kakhulu nesihamba naye obakusishi lonke nje ithimba. Ngithi-ke ngilethwela isilo sasendaweni engcwele eJabazi lapho uhambo laqala khona. Ula Ula wena ongane izintaba uSmike ojengela ngemkhathini oSmike njengonyezi ebusuku onolalo bengane izintaba phinda bengane emfula hose enkulu hose esechaba samudimo hose esechaba sonyawo lwezulu ayibelesedi ayibehlanya ayibefuthi Ula Amen. Ula Aine Ula Aine Separatis, pega separatis. Sondela ndoni. Sondela ngani pho? Ngawubingelela uNkulunkulu wethu inyazi lezulu ngibingelele abashumayeli nomshumayeli Majiya nabo bonke abakhona namanazaretha wonke ngiyanithanda. Amen. Ungasithi umbhobho mfana. Sondeza futhi. Lo ngiyathanda nami ukuza la ekhaya. Amen. Sewesine ngiza la ekhaya. Amen. Kuloko mangiza kulokuya ngithema ngibuyela nyakuNkulunkulu lafika wathi uNkulunkulu soyinazaretha. Amen. Ngiyakujabulela lokho. Amen. Ngizile la ekhaya ngaletha imfanelo zala ekhaya. Mangiye enkosini ngiyobika ukuthi sokushoda ukuthi ngize kokugcina la ekhaya sengikhiphile iy'nkomo ezingaka ney'mbuzi ezingaka. Yathi inkosi yamakhosi ngathi sokushoda ezingaka nkosi yamakhosi. Yathi inkosi yamakhosi hayi kwenyama sokwanele. Amen. Awukentathu nje kuphela. So-ke ngizile-ke ngilethe zona lezi ey'ntathu uNkulunkulu azishilo ukuthi yizo engizilethile. Cishe sengiyaceda ngizelwa ngayo ukuthi uthini ngoba kusasa kumele ngiyoripota kuye ukuthi uNkulunkulu wethu sengiyikhiphile iy'mbuzi ey'ntathu uzangitshela yena ukuthi-ke sokwenziwa njani. Amen. So angifuni ukuhamba indlela engingabuzanga indlela ukuthi hamba kanjani. Amen. So-ke le ndlela ngiyayithanda le ngithanda ukuthi iy'ngwenyama zonke emhlabeni zize la. Amen. Namakhosi wonke eze la. Amen. Kodwa-ke uNkulunkulu uthe masekathi nginazaretha banzinyana ngoba labantu engihamba nabo akusiwo amanazaretha. Amen. Nezinto zala ekhaya sizazi la. Kodwa-ke ngoba yena emkhulu angahlula lutho wase uyangihlanganisela yena
ngamenywa ke bana ba university ya Pietermaritzburg. Ke sa tsebeng gore ke Manazareth. Ka ya mo sekolong ka lwa addressa mo sekolong dintho tsa tsamaya hantle kante ke lo addressa Manazareth. And then jwale hlophega wa batho ba lefatsheng mo Modimo wa rone go se shembe ke yena a qetang. Ke tla kopana le Manazareth le di-students tsa mola university ya Maritzburg. Ke dula le bona fatshe ke ba jwetsa kere sikoloniziwe. Njengoba sifunda nje sifundela bona, asifundeli thina. Lamajazi esiwagqokayo sigqokela bona ukuthi kusasa uma basifuna lempesheya bakwazi ukuthi basithole. Bazakholela 200,000 ngenyanga kodwa angeke uyibone ngoba sebaplanele ukuthi 200,000 bazakwenza kanjani ukuthi uyidle uyiqede. Ngase ngathi mina ngenze ifilosofi, ngenze leadership, ngenze governance. So into engihlode ngayo engazange icabange i-agriculture. Ngabatshela ngathi okubalulekile la ekumele nikwenze kula ma-subject wonke lawo enwenzayo nizani agriculture ne-tourism. Yizinto ey'balulekile lezo ngoba uNkulunkulu usekanginikile umhlaba usezandleni zethu. So-ke wasinika nemali yethu uNkulunkulu. Wasinika nebhange lethu uNkulunkulu. So-ke ingawo ngithi uNkulunkulu angididekanga mangithi uNkulunkulu, kodwa ekuqala ngangidideka mangizwa amaNazaretha athi uNkulunkulu. Ngizibuza ukuthi why amaNazaretha athi uNkulunkulu, kodwa-ke ngizibonele ukuthi so-ke ngibonge kakhulu kuko konke lokho asenzela sibona. So-ke nginabo lana isekuyikomiti lami labantu abase-university. Yibo abangamukele lana namhlanje. Then ngambeka omunye waba undunankulu wama-university. So kusho ukuthi wonke ama-university asemhlabeni azawuphelela la ekhaya lomphefumulo. Njengoba ashilo inkosi yamakhosi ukuthi hambisa-ke ngenyama yembuzi ey'ntathu ekhaya lomphefumulo. So-ke ngiyabonga kakhulu, sokuzaba lula nakimi and then kuyo yonke into yala. Amakhosi-ke lawo engiwabekayo, hhayi ngiyawaqoqa ngiyawaletha. Uphalamandi Madlala uyaqala ukuza naye. Ngisanda kumbeka evikini eliphelile. So-ke konke mina engibabekayo ngizabaletha la ekhaya lomphefumulo. Ngoba
ukuphila kula Amen. akukho kwenye indawo so noma ungaba yiNazaretha kodwa uma ungakafiki ekhaya lomphefumulo awuphelelanga kumele uqale la endeni-ke bese uqhubekela phambili masolungise bakini wabathatha bonke bakini wabenza amaNazaretha laba bebangekho Tunyazi lezulu batshele engwenyama labantu bakini abangekho tona soyiNazaretha hayi ngiyabonga-ke sibongele nakuMshumayeli Majiya kakhulu usiphatha kahle naye masikhona la namaNazaretha asiphatha kahle nabashumayeli laba abakhona la eduze kwakhe hayi impela basiphatha kahle ingako ungavilaphi nokuza la ekhaya ngoba la ekhaya kunothando la ekhaya lomphefumulo Amen. ngamuzwa uMshumayeli Majiya ngelinye ilanga hayi ngasho ukuthi unamandla ngisambabaza namanje atsheleni indoda ukuthi njengoba asho ukuthi uney'gubhu atsheleni indoda athi hamba uxolisa wena kuNkulunkulu hayi angimi mina lapho angimi wathi uthi ufuna ukugeza angeke ngikugeza ungayanga kuNkulunkulu yagcina mbinde yayo kuNkulunkulu yakuxolisa obuya wathi ngizageza Inkosi lokhu enokuzwethu zethu zibe izitshe engavuzi amazwi siwathathe siwalonde siwathulela imindeni yethu ngicela nokubulisa uNdlunkulu ingonyama isenonina nangiya uNdlunkulu ngiyesaba ukumguqisa Nkosi yami kodwa naye intombi endala iphakamisa isandla nje siyambongela ngonyama kuyimvela kancane esikhathini samanje ukuthi sibe nomama bethu njengoba ehamba nayo nje bazolungisa nayo futhi amen sengathi ngaphumelela naloku enikuhlelayo ngonyama yezulu okuqondene noNdlunkulu amen socela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sekhulu nama-22 socela uNkulunkulu asivumele siqale evesini lesithathu emva kwaso umvangeli emva kokuthandaza umvangeli uzobe sicela isibusiso ngicela ngisihambisele umbhobho umvangeli ngicela inkosi kusiguqa abancane angenziwe